Najljepši pozdrav prisutnima, uvaženim profesorima, studentima i naravno gostima. Osjećam se ja lijepo što smo ovako svi zajedno u jednom lijepom društvu, a povodom svečane promocije sekcije Malih Bosnica. Ja ću za ovu priliku izdvojiti samo nekoliko kratkih priča. Pa krenimo odmah. Priča broj 1 nosi naslov Život i jezik. Rukovodeći se principima o varijantnom raslojavanju bivšeg srpsko-hrvatskog jezika, Alija Isaković, iako književnik, prvi staje u odbranu bosanske varijante. Dakako, on uspijeva u tome i u svom poznatom tekstu varijante na popravnom ispitu. Zatim, u godini 1970. cijela edicija časopisa Život bila je posvećena jezičkom pitanju u Bosni i Hercegovini. Nakon toga, Alija Isaković uređuje prvu antologiju bošnjačke književnosti, Bisere 1972. godine. To je ta knjiga. Posle toga izlazi putopis, zbirka putopisa Hodoljublje, prva antologija bošnjačkog putopisa 1983. godine. Kasnije Isaković izradio antologiju bošnjačkog eseja 20. vijeka, a zatim i prvi savremeni rječnik bosanskog jezika. Alija Isaković je bio i predsjednik inicijativnog odbora prvog bošnjačkog sabora Sarajevo 1993. Na kraju priče broj 1 treba reći to da je Alija čovjek iz našeg okruženja. Sada priča broj 2 nosi naslov Bošnjaci i bečki književni dogovor. Kada je već otpočela standardizacija jezika u vrijeme bečkog književnog dogovora 1850. godine, svoj jezik nazivaju bosanski, dakle imaju svijest o bosanskom jeziku dva čovjeka, opet iz našeg okruženja. Stočanin Halil Harlen, prevodilac, 1849. i Mostarac Omer Efendija Humo, 1875. godine. Na bečkom književnom dogovoru istočno-hercegovački dijalekt i južno narječje izabrane su za osnovicu standarda. Priča broj 3. Fonetski pravopis i narodni idiom. U svojoj studiji bosanski i hrvatski srpski jezik u BiH 1918. godine lingvista i naš prijatelj i profesor Ahmetski Muhamed Šator, čovjek iz našeg okruženja, pokazuje da je u Bosni i Hercegovini za razliku od Srbije i Hrvatske već 1866. godine u upotrebi fonetski pravopis. U BiH nije bilo borbe za status jezika ni za status narječja. Govorilo se i pisalo narodnim idiomom. Muhamed Šator u svojoj studiji otkriva neke plasirane neistine i zataškane neistine oko prve gramatike bosanskog jezika 1890. godine. Priča broj 4 nosi naziv Stari bosanski tekstovi. Naš najveći pjesnik Mehmed Alija Martizdar 1969. godine priređuje ediciju Stari bosanski tekstovi, doprinoseći očuvanju i potvrdi bosanskog jezika i bosanske kulture svakako. A zajedno sa Isakovićem staje u odbranu našeg jezika i u svom poznatom članku Marginalije o jeziku i oko njega u časopisu Život 1980. godine. Priča broj 5. Centar pismenosti. Hercegovina je centar pismenosti s najviše srednjovjekovnih natpisa na stepcima i najznačajnijim nekropolama. Najstariji spomenik narodnog jezika, najstariji pisani spomenik bosanskog jezika, pisan na starobosanskom jeziku, nalazi se u Ljubuškom na Huncu, poznata Hunička ploča. Najznačajnije nekropole su Boljun i Rabilja kod Stolca. Tu je kraj od nekoliko priča. Ako smo pažljivo pratili sve priče, primećujemo da imaju jedan zajednički sadržilac, a to je bosanski jezik. Moje pitanje jeste šta je još zajedničko osim sadržilaca bosanski jezik? Šta je još zajedničko za ovih prvih
5 ispričanih priča. Šta je zajedničko Ali, Mehmed Ali, Mohamedu, Omeru? Pogodili ste zajedničko je to da su svi oni iz našeg okruženja. Da nije bilo njih, ne bi bilo ni Bosnisticije.